khona lalelani abazali benu enkosini. Ngicela ungifundele kuleli. Children, you belong to the Lord, and you do the right thing when you obey your parents. The first commandment with a promise says, Yeah. obey your father and your mother, and you will have a long and happy life. You will have a long And happy life. ukulalela umholi wakho ukwandisela Jesus. ukulalela umholi wakho ukwandisela Intongo. ngicela bangambe la Sunday ngicela lo bhala lesasemthandazela la ngithi mina ngathandazela intombazane edazinuki intombazane yayizwa ofakwa igazi futhi ngendlela eyigula ngayo yayisinciphe ngisho uncipha kade emzimbeni soke yasiyenzela i-appointment yofanele ifakwe igazi because igazi ayinayo kwenziwa nje zonke izinto ama-test kwafuna igazi latholakala igazi elimishelana nelanga kwadla ukuthi ke it was 2011 end of 2011 or no yeah end of 2011 or 2012 kwadla ukuthi ke usefike kumuntu okwazi ukuma kwi-position yakhe bese eyakhuluma wathi uzofakwa igazi wachaza nje isitori sakhe eside ngase ngithi mina kuyena alikho igazi elingafakwa emzimbeni wakho kube kukhona igazi lika Jesu ekuyilona elingafakwa emzimbeni wakho elingaboosta leli gazi lakho Jesus. so ke lelo gazi ngisho bangalithola ngeke bazi bakwazi ukufaka emzimbeni wakho because wena unegazi lakho. Hallelujah. Ngase ngithi kodwa ke angisho ukuthi ungaphindeli esibhedlela phindela khona esibhedlela wahaphindela esibhedlela sengithandazile waphindela esibhedlela uthe maphindela esibhedlela kwase kuthiwa alikho igazi elimeshelana nelanga kwenziwa ama-test kwenziwa yonke into kwabekwa i-date ukuthi ofengela ngelithize uzofakwa igazi kwathiwa alikho igazi elimeshelana. Umbuzo wami uthi bamnikezelani i-date kanti igazi lakhe alikakatholakali. Ngiyayizwa lento bazalwane. Wadina ngalelo langa akaphindanga namanje ukusaphila lo sisi lo. Okusho ukuthi esikhathi sokuthi ngabe uyafa ngaso ngokukhuluma insuku zakhe zenze njani. So ukulalela kwenza insuku zakho zenjani. Noma athiwa ubekelwe 40 years ukuthi after 40 years you will die. Kodwa make kwakhuluma umpriest noma kwakhuluma umprofeti upon your life uyadlula lo 40 years uphinde ukhande umuntu 40 years uphela umuntu 40 years uphinde ukhande umuntu 40 years.